bersama Doki Plabo. Doki Plabo bersama. Nelio, nanti tu open. Pintu ini jangan engkol kuri sih nanti tu mending nangoy lah gom tu sih Nelio. Kirgi baby man hai pun tu jago. Bersama. Kirgi nengkol na to kiri Nelio. तो अभी फर्स्ट राउंड लगे इंट्रोडक्शन राउंड लो तो जेरी तो मानुतीन मका अपोर पिनाई अमेना बते था नंदे पिनो में ये तो प्रोग्राम पे आरजे केलांग में तो कली आरजे केलांग में पेन को अन रे माते ब्यूटी विद ब्रेन दे केनाई के ब्यूटी विद ब्रेन अभी लोग कभी रिजोर्ट तो आजकल कौन है हो अमेन पे नंबर नीचे तो नहीं कॉन्टेस्टेंट नंबर कौन है अमेन पे नंबर टीवी over to you. Thank you, non. First introduction round na leceng bola na. Contestant number 1, Abri Don Bialang ni Himbele. Introduction. Yes. Nilino Charlie Bongan Bank Trophy, Lapen Nilay Riverside, Ivan Pendul Karju, Lapen Nilima Son Laki Inut Kimesen, Segalangi Bang PC, Niliman Kutu, Lapen Nililang Retreat, Segalang Donate Hangme Kurbanju. Non ini tu bukan hanya untuk contestant number 2 apa? Non-patrol contestant number 2 kali hai pemanan. Contestant number 2 nang lidak stage achieving romantic anti fancy kachini. Song engineer contestant number 2 aku play kori dibo. Introduction dibo, introduction jawab jawab time mate aru sound play kori dibo. ठीक আছে? Non next bunot ke contestant number 2 je thing orang ko contestant number 2. लाके ना मुझे हाथ दूर नहीं के पड़ी Pardon ni Angdeng suri. Jutan hello, kaya nade. Lamen hello, kaya jite. Atiro hello. Kaya jite.
Choro contestant number 3 upon. Baby. Lady patai na tigipu. Risomato ma vedyabot tu asay dawe. Lada sini risomato to koyo. Nahi risomati. Angdeng risomato nahi ma. Angdeng risomato ma sai ke baru thato. Kami kilo kali tadi lagi hantu Angdeng ko. So, Angdeng kita kunjungan contestant number 4. Contestant number 4. Jadi, pada kali ini, operasi itu cuma hanya operasi ni, pintu available untuk siapa? Nasi topi kapal ni. Di, anu kita yo, hari ini kita lain juga jangan ni. Dah orang ni tinggal dengan mencintip. Cuma lo kan ni kapal ni pakai kalau. Operasi itu masuk itu pakai hari ini tu. Orang ni ini lo contestant number 4 atau contestant number 5? Contestant number 5. Gardong nilang grocery. Binibig kasi tong doon na pagsami, nililipen, suwi
ZKYF, as well as we have our judge here, Miss Kiran PP and Miss Municipal Betty. Thank you, contestant number 6. Thank you, contestant number 7. We have contestant number 8. Contestant number 10 of us. Ini tu mesti hang tu nak kita ini lah. Kita mau mesti hang tu nanti lah. Kita mau mesti hang tu nak. Kita pen kita mau mesti. Semua. Risoman mesti kita pen kita mesti hang tu ni. Deh, lapan mau mesti ni. Now on the floor, please do not take over. Okay, contestant number 10. Cardo of the Handong 3. A very warm good evening to one and all present here. Respected judges, my name is Joysing Bey and I'm your contestant number 10. Right now, I'm 50
Sabri Praja masuk dia. Nanti kesana. Kontestan kamu ini ada tunggu nanti. Thank you so much, contestant number 13. Sound engineer, Okoman, Michael, Amasu, Next, contestant number 14. Don Puho, and contestant number 14. Pinong Weke, Arjun, Kelang, Meso, Takali, Ellen, Kwansi, Doma, Nasikang, Waiponjide. Langun Pamekatu. Cardo Angdeng Suri. Apransi pining da magastong dud man pengke do mate kang hang sai khai khai pi la ben bi se kiting don. Nidi hit pe nikang sami cardo pachare do cardo. Nidi me sami pratimai tipi nidi na chipate aphai la ke khai thi nidi non sari ko mate lage thong pi khai su nidi non ka sari Angdeng la ke Angdeng le thi sari bo nidi na chipate do la tera na me la ke rong ke thi ke se putilan penti nidi na chipate tu nidi rong me la ke santi di rong apur nidi nikai long ki man kang tu la ke ni se no kan kang thi ka chiman kang tu la puan penti nidi chipate ni la se la ko na ke ro ma la mi kurang tu. Chorolo, contestant number 13. Now, you don't put stage of Hampton contestant number 14. Jai Kha, contestant number 15. Pardon me, Angdeng Suri. First of all, I would like to thank our judges for giving me the opportunity to introduce myself. My name is Samika Timuti as your contestant number 15. Currently, I am pursuing my HS second year in Tipu Government College. My hobbies are singing and dancing, and my aim in life is to become a model. That's all about me. Thank you. Enjoy the night, everyone. Thank you so much, contestant number 15.
Thank you so much, contestant number 18. Now itu mama lo, Ari lo ke? Ari ada mama lo. Ada apa lagi mah? Ari ada mama lo. Mama lo Ari ada itu. Are mama lo Ari ada itu. Mana? Mama lo Ari ada itu. Ari itu mama be. Ari ada ya. Ari ada itu mama be lagi tu. Ari itu Ari ada kali tu sih yang mandi. Ari itu sih. Let's go on the stage, contestant number 19. First of all, I would like to thank each and everyone out here for giving me these opportunities to introduce myself. My name is Joysing Bey, and I am your contestant number 19. Coming to my hobbies, I love reading novels, being a literature student. I have been a student of January currently pursuing my bachelor's degree major in English at College, and I aim to become an air hostess in my near future. That's all about me. Thank you all. Thank you so much, contestant number 19. Now let's have contestant number 20. Contestant number 20, please step to the center. Without hand one to the contestant number 20. Let's welcome contestant number 20, guys. Contestant number 20 upon. Football hand consider contestant number 21. Contestant number 21 upon. Thank you so much, contestant number 21. Let's welcome contestant number 22 on the stage. Football rhythm stage of hand control and contestant number 22. Allow me hello contestant number 22. Hai
much. Cardong ni Hangdong Suri. Apraksi Pinengwe, Adang Lastong Dun. Amamping ito Kampung Kansay. Lapen Ping Sumar. Ito kami atong kanang sa dami nilihipin. Sumisuri ang Cardong ng Pajurito, Cardong. Nilihipin sa Mirim din Teronti. Thank you so much, contestant number 24. Hello, contestant number 24. Now let's welcome contestant number 25. Apprangti Pinengwe, Lastong Dun. Mamping ito
Thank you so much, contestant number 27. Let's call upon the stage contestant number 28. Allow me hello contestant number 28. Thank you so much, contestant number 28. Jorolo, contestant number 28. Contestant number 29. Allow me hello, contestant number contestant law. Allow me get contestant number 29. Introduction round में अपॉइंटी जुड़ी को हो la salary दोनों बताई सीरियल नंबर 4 अपन के नेक्स्ट राउंड में होने की प्रोसेस को contestant number 28